тоҷикистон кай занг зада будӣ охирон бор? ها тоҷикистон ватан кай занг зада будӣ? این همه بگاه вазъиятҳо чӣ хел? торикӣ ягон кас аз дар кӯча нарафтидааст? модар падар чӣ хел дастшӯӣ мераванд? чӣ хел ғизо мепазанд? 100% همه қувваи барқ хомӯш намешавад? قوای برق یا دو روز ریمون بده چی بود از اومده سه ҳамин гап мантиқӣ аст ки римон буд. тасаввур кун як кумита як вазорат сохта мешавад дар масъалаи қувваи барқ. шумо ин нуқтара яъне ки шумо ҳамн фантазияи чоплусоро нагиред. шумо як вазорат вақти сохта мешавад бародар, як ниҳод сохта мешавад, дар чанд бахш пайваст мешавад. намедонам таъмини ҳаму ноқилҳо, намедонам масъалаи пул пардохту ин менеҷменту дига ҳама бахшода ҳастад. вале бубин ки чаро маҳз дар моҳи зимистон мебиёянд таъмира шурӯъ мекунанд. пеш аз зимистон ремонт мешавад. аллакай ҳаво сард аст, аллакай ҳаво сард аст. чаро дар тобистон ремонт намекунанд ки зимистонда мардум ин мушкила набинад? барои чӣ дар моҳи июн, июл, август ин масъаларо намебинанд? барои чӣ? ما گفتم کجا که سواد ندارم ما خودم مهاجرم. не пас оё дар назди виҷдони худат як бор савол додӣ ки хо тасаввур кун. электрик ҳам нест. не ту электрик набо. ин як чизи оддӣ аст бародар. ниёз ба профессор надора ки ту профессор бошӣ ба фикр кунӣ. барои худ савол додӣ ки барои чӣ ҳукумат дар моҳи июн, июл, август се моҳи гармтарини сол ҳамин масъаларо намебина ки то дар аллакай моҳи октябр охириш ноябр зимистон аст, тирамоҳ қариб тамом мешавад, ҳаво сард аст дига, хунук аст, мардум дар берун хоб карда наметавонад, мардум дар торикӣ гашта наметавонад. шабҳои тобистон каме равшантар аст. чаро ки ҳукумат дар тобистон ҳамин корро намекунад? гармай туистм ки мега сармоя училистан якмаш баъд акаят масъала да гап занам агар иҷозат боша. ҳамин як пеш як бомж буда ки ҷои амро реклама кардем ки ина одамо дар кӯча хован гишинанд. хоб фората ҳозир мефурам тай ҳамидон та пеш ҳара мусуркада утари 3-4 тай да ҳами россия. хоб шумо як таамро мекапен. хоб да ҳама ҳам арахри ҳамада ҷаноба бинавад мекунед чизе боша. ту ҳамчи як тоҷик номусат мебардорӣ ки як тоҷикат бомж боша, мусурпарто боша? чӣ хел ту номус дорӣ? ӯ як кас бомж мешавад, як кас хоин мешавад, ҳар кам дар не ҳукумат масъулияташ ҳамин аст ки мудоме ки ҳукумати русияра маълум аст чӣ гуна ҳукумат аст, маълум аст ба рости худ. нигаҳ карка ҳамин проблема дар тамоми ҷо аст. бомж дорад. ман бигӯям ки дар аврупо бомжош сабр кун, дар аврупо бомжош пул мегиранд. бигӯмуд не нигаҳ кар. бовар мекунӣ моҳона пул мегиранд, моҳона аз ҳисоби давлат пул мегиранд. бовар мекунӣ? нигаҳ карка ҳамин чӣ гуфтани будам? намедонӣ ох чӣ бигӯ братан. бомж. хоб як 3 ҳафта ҳамун бомжро чӣ кардем ки ягон чӣ ки проблема дар тамоми ҷо ҳаст. чаро ки охай проблема ҳастай? чаро фарзанди раҳмонов дар беҳтарин мошини хориҷӣ мегарда, аммо дар ватани мо 30%ш қашоқ камбизоат аст? ҳамин пул аз киҷо пайдо мешавад? дар оилаи вазир, дар оилаи раис, дар оилаи намедонам депутат, дар оилаи мудири кадом кафедраи кадом донишгоҳу донишкада миллионҳо пайдо мешавад. чаро ҳамун пул баробар тақсим намешавад? пас як раиса шаҳрдори душанбе маошаш чӣ қадар аст? рустам эмомалӣ чӣ қадар маош дорад ки гаража бира боз кун, ай 20 та мошин зиёд аст. 20 та мошини беҳтарин дар ҳамун гаража ки дора, беҳтарин мошино аз 20 та зиёд аст. аз киҷои пул пайдо мешавад? чаро ӯ бомж намешавад? як маошаш чӣ қадар аст? 10,000 сомон бигзор боша. ба 10,000 сомон оё метавона ки мерседес бихара, бмв последни модел бихара, намедонам галенваген бихара, чизо метавона? 10 сол аст як 1 минут хаб гап зане. нигаҳ ки чӣ бигӯм як рустам тоқа пеш рафтагӣ нест. ҳамон қишлоқи мо да баъди ҳамаи чиё фақат бонгӣ буд хуна. ҳозир бирай фақат дуварес ягон хунаи тари пас нест. ҳамин
همین معلوم میشه که همه پیشرفتگی با اونجا چی کنه 30% اهالی کم بیزاعت است او چی است معاش تاجیکستان 1000 سومون است یک معاش تاجیکستان معاش حداقل $84 است از همین معاش حساب کرده تو خلاصه یک دولت تبو بروی کم دور نظر کنین آخه به خدا قسم میگه ما سواد نداریم خودتونه در بی سوادی گناهگار میکنین و سوالا رو جواب نمیدین معاش تاجیکستان الکی معلوم است برادر معاش تاجیکستان معلوم است با طور رسمی میگن معاش حداقل در تاجیکستان $83-84 است همیشه خودش جوابگر این همه جوابهای شما است که فلانی قصر داره پس از حساب یا که تاجر است نمیشه در یک جامعه همش تاجر باشه این گپ منطقی نیست یا که رئیس است یا که وزیر است یا که فرزند کدام منصبدار است از کجای غارت میکنه از کجای میدزده 5-10% اهالی میتونه که تاجر باشه در یک کشور همه اهالی تاجر شده نمیتونه خب همه یا بار یا کسابو با همه کوچه هم چوپلوساتون ابو اما دوره میگن که عمره یک کوچه را سیونکه کنم که بزگر اگون خونه بونگی رنگ اول هسته او نشانه پیشروی نیست آخی کشور 4 میلیارد قرضدار امی خودش نشانه پستی از آقی شما چینکی پیشروی با او خانه های بلند حساب نکنین مردم اینا تو میگو قطعی بردی میرین شما بدتر زمین نفت میبرین تاجیکستان که پیش میره با گفت شما مهم نیست با تای زمین نفت بردن مهم نیست اوخی همه چینی تا همون تاجیکستان چینی همون چیز هستا چینی بگیم که شما رفته در اروپا استگین همون تاجیکستان رو با اروپا برابر کردن اولو اقل ما سوید نداریم پیشروی میگنه مردم سوید نداریم لیمیت هست لیمیت همین ایزد امون میگن که با او صورت با او صورت تو خود صبر کن یگان مکتب خوندگی یگان مکتب در کجا کار میکنی خوندگی نیست ما در کجا کار میکنی ما در همین مهاجرم در کجا کار میکنی در کدام شهر در شهر یکاترینبورگ در کدام چیزش رایونش در همین رایون در هم سنترش چی نام داره هم سنتر همین سنتر چی نام داره آخه مثال یعنی دوشنبه کوچه چپایف یک دوشنبه کوچه فلانی ها سر تیروفکا نمری دوم بگم در کشاز میگم تا سر تیروفکا یکاترینبورگ چی با امور از یاد نمیگه اگه جا گرفتی تو چمی چینکی پیشروی در چی میبینی از کدام نشان دهنده ها تو میگی تو کشور پیش است یکم پیشروی همین که تینجی ارومی او پیشروی نیست در همه جا در افریقا هم تینجی ارومی است او پیشروی نیست پدر مادرمون تینج ما زنگ میزنه فقط هولپوسی نمیگیم که یگم چرا دز زده تپک میدانی که حالی تپک جمع کنی مودش دیگه در کشور پیشروی بابی کرونا ما با هم تپک کردن وای بناموس جون تصدقه ایزد امون ممکنه در برش یا چی گفت زنم ای خدا بیا بفرما که قطعی تو بحث کردن دیگه هیچ معنی نداره امون در اینجا هیچی نباشه 300 تا اکی ارده میکنه یگم جدا خیلی کریکتوا نمیکنه مقصد بونتوا خب او برای آفیس با خواهد کردن خب امی یگم کمگاه میرفت یگم خلطه میدود و بعد امی ریکلام میکرد خب رنگ شما بوری خب یه وقت دامو مسکو یک کم طرف یک قرضدار بود بچه ها زنگ زدن که مقصد یوریستی گابدانی پیشکی پل پرسی خب پلی کم تر کلام بود پل پرسیده این بچه ها پلا دو دانشه کورا بود کردن نتونست با زنگ زدن با اگراجات کرد که شما او قضور میشنیم پلیختون هم میگرفتین میام چون چطورتون میکنیم اگراجاتی کرد در کوشوا زاپیساش هم میتیم تا بیارم زاپیسا این گپا دیگه مرا میگم که یا وقتا همین من در سفیر تاجیکستان در مسکو یا دوستم پول داده بودم زنگ زدم اگراجات کرد من گفت که من نمیتونم در کوشوا دپورت میگم همین اسناد چیده میتونه دیگه این چرت پر نمیگذره اسناد در روان که در نمره صدای مردم بگو این هاشای فقط این دور این گپا رو بر ول کنین دیگه گپا در عصر 21 دیگه نمیگذره تو دنبال تپک بگرد خواهش میکنم تپک رکلام کنین ایدی تپک مبارک باشه تشکر زیاد سلامت باشید شما میگن که ما پیشروی میکنیم چی بعد در اولوی خودتون زنگ بزنید یا بود پدر مادراتون بپرسین یا بود در یک ویدیو که
پدر دعا کنه در حق یا برمان. سلامت باشید. پدر برای اولی هر روز پیش شروعی میکنیم برای در حق دعا میکنه اساس کفر میکنه ان شاء الله با میفهم.